Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики! Біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз мектептің жанында ойнаймыз. Мы играем рядом со школы. Келесі бізде жаңа сөздер. Новые слова. Жанында. Рядом или около. Саябақ. Саябақ. Парк. Үзіліс. Үзіліс. Перемена или перерыв. Ойнаймыз. Ойнаймыз. Играем. Давайте еще раз повторим вместе. Жанында, саябақ, үзіліс және ойнаймыз. Запомните, ребята. А теперь, ребята, внимательно слушайте меня. Ребята, если слово отвечает на вопрос кімнің, ненің, это кого, чего, то эти слова имеют окончание ның, ның, дың, дың, тың, тың. Окончание ның, ның добавляется после гласного звука. Если слово заканчивается на гласный звук и на звуки м, н, ң. Например, баланың, інінің, нанның, тағамның. А если последний звук слова заканчивается на и, ю, ж, з, л, р, и, у, то к этим словам добавляется окончание дың, дың. Например, оюдың, жаздың, қардың, үйдің. Если слово заканчивается на глухой согласный қатаң дауыссыз, и на звуки звонкие б, в, г, д, то этим словам добавляется окончание тың, тың. Тыңда, қайтала оқы. Ребята, мы сейчас с вами вместе прочитаем этот текст. Менің үйім мектептің жанында. Мой дом рядом со школой. Сашаның үйі саябақтың жанында. Дом Саши около парка. Әнелдің үйі театрдың жанында. Дом Анеля рядом с театром. Біз үзілісте мектептің жанында ойнаймыз. Мы на перемене играем около школы. Еще раз самостоятельно прочитайте текст. Первое задание. Бірінші тапсырма. Оқылым. Суретке қара, оқимыз. Саша терезенің жанында тұр. Бұл бірінші суретте. Саша стоит около окна. Екінші суретте Әлібек мектептің жанында тұр. Әлібек стоит около школы. Үшінші суретте кітап дәптердің жанында жатыр. Жазылым тапсырмасы. Это у нас письменная работа. Үшінші тапсырма. Суреттерге қарап, сөйлем құрап жаз. Ребята, посмотрите на эти картинки и самостоятельно составляйте предложение. Хорошо? Например, мұнда үлгі бар. Суретке қараймыз. Бірінші суретте мальчик. Например, мальчиктің атын біз Әлібек деп қоямыз, я? Тақта, доска. Жанында, рядом. Әлібек тақтаның жанында тұр. Дальше делаем самостоятельно. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания.